8 sati je 27 minuta, jutarnji program Radio Splita, poštovani slušatelji. Sunce, tako, onako, sramežljivo nam je izašlo, vrijeme za sada meko, što se ono kaže, temperatura zraka u Splitu 10 stupnjeva Celzija, a mi ćemo sada malo o očuvanju našeg okoliša i planeta i uvijek kažem, trebam krenuti od sebe. A ono što mi stvaramo, dakle ljudi, čovječanstvo je beskrajno velik problem i beskrajno velike količine otpada. A otpad u Splitu je nešto o čemu se proteklih godina sve više priča, pa između ostalog imamo i edukatora koji nam pokazuje kako odvajati otpad, kako spriječiti nastanak, kako ponovo ga upotrijebiti, reciklirati, a to radi za čistoću po gradskim kotarima. Edukator je Mate Herceg, naš gost. Mate, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Splita. Dobro jutro vama i vašim slušateljima, zahvala Vedrane na pozivu. Zašto vas zovem? Bili ste već nekoliko puta u našem programu kada smo najavljivali mjesta gdje odlazite i među ljude i radite te radionice. Jednu ste jučer imali? Tako je, u školi Žnjan za učenike, da. Trećih razreda. Opet. Sutra smo u Kotaru Šine u 18 sati. Dakle, svi oni koji su zainteresirani mogu doći. Besplatna je radionica. Dobit će male poklončiće, ono što im je korisno. Što dobije? Pa evo, svaki naš polaznik dobije plavu vrećicu za papir i karton, žutu za plastiku i ono što je novo, Vedrane, od kad se nismo vidjeli, Čistoća dijeli ove bio vrećice, dakle za smeđe kontejnere ili jednostavno za kućanstva možete odvajati sve ono što nije kuhano za ovaj početak. Jel? Dakle, to je drugačija vrećica, ona je biorazgradiva. Kada dođemo na tu edukaciju, što vas najčešće pitaju ljudi? Pa evo, prvo krenemo s nekim podatkom, jel? Znači s nekim nevjerojatnim podatkom, nešto blaže, što kažemo da svaka osoba godišnje baci oko 400 kg otpada. To je strašno puno. Tako to je kil dnevno. Tako da strašno puno otpada bacamo, pa idemo u nekakvom početku da spriječimo nastanak otpada nekim našim životnim promjenama, da ne kupimo sve što nam padne na pamet. Ja volim reći, stanimo na balun, u Dalmaciji smo. Znači nije istina da sve trebamo kupiti. Pronađimo neke druge metode, posudimo, iznajmimo, razmislimo malo. Najčešće kaže podatak, ako ne kupimo taj dan nešto, sutra dan već se predomislimo. Tako da baš trebamo stati na balun i ono što najmanje možemo, niti 5 minuta na dan izgubiti, odvojiti papir i karton, plastiku, bio otpad, evo, tetrapak i staklo ako imamo. Neki će kazati Čistoća na tome zarađuje. Ne, upravo suprotno. Dakle, sve odvajanje od strane građana je besplatno. Čistoća daje uporabiteljima prikupljenu plastiku, papir, tetrapak, ali to su neki iznosi koji nisu toliko važni. I uvijek krećemo sa ovom slikom, možete Vedrane vidjeti, ovo je Karepovac. Da, mi smo na radu, znamo svi kako je Karepovac izgledao. Jer imam vam podatak da smo do sada 5 milijuna kuna sirovina bacili na odlagališta. Strašno puno. Tako da evo, hvala Bogu, pokrenule su se stvari na bolje od kada radimo edukacije po kotarevima, školama, vrtićima, gradskim tvrtkama, odvajanje sa 3% skočilo na 20. Evo, bližimo se 20. To je jedan, edukacija plus sve ostalo što se radi. Tko su najbolji polaznici? Pa najbolji su polaznici naša djeca. Dakle, pokazalo se uistinu, isključivo paze, svaki detalj ih zanima. Ja im kažem, oni su generacija koja će prelomiti ove stvari. Jer oni roditelji kontroliraju zašto si bacio plastiku, stavio žuti. Njima je zapravo i zanimljivo odvajati. Tako da evo, nadamo se kroz našu djecu da ćemo uistinu doći do željeni 50% što prije. Koliko otprilike u ukupnom otpadu ima plastike, koliko ima ostalih materijala? Pa evo, po nekakvom prosječnoj kanti 23% je papira i kartona, 30% ide na kuhinjski otpad i otprilike 23% na plastiku. Tako da ako odvojimo te tri stvari, praktički iz našeg kućanstva, evo ovdje vidite u mom kućanstvu, nakon 7 dana se skupi papira i plastike, tako da ono smeće koje smo svaki dan bacali u sivi mješoviti kontejner bacamo jedan put u 7 dana. Da, tako 25% tu negdje. Tako, i više, i više. A onda i s njim se ipak može malo drugačije manipulirati nego ovo. Sada je bio naš gost Gordan Tahirbegović i pakova i nasada i kaže vrijeme i rezidbe. Ima i dosta stvari koje bi trebali ići izravno u kompost, pa ima tu i lišća koje nam pada
što s njim? Tako je, možemo u smeđi kontejner baciti, jedina je napomena ne staviti u plastične vrećice jer nisu razgradive, nego u papir. Dakle, zamotati ili u novinu ili u papirnate vrećice ili ove što ste sad vidjeli bio vrećice. Napomena za naše građane, sve vrećice su besplatne u gradskim kotarevima. Dođite, uzmite, pomozite odvajati jer evo svi smo skupa bitni u tom Dakle, lancu. kotareve moraju ih ima, ne može kazati mi dođemo, a nemamo. Ne, čistoća je već podijelila, tako da evo, obratite se u vaš kotar, uzmite vrećice, evo, odvajajte, ne možemo bez vas. Još bi napomenuo da su otvorena reciklažna dvorišta, jedno je Put Orišca, evo Vedar ne značiš adresu, Da. Dakle besplatno iz svoje kuće dođe. Kod Instituta za jadranske kulture, za oni koji ne znaju, i melioraciju krša. Da dođete i iz vaše kuće 20 stvari bacite besplatno. Znači ne trebate ništa platiti, baciti nešto na cestu, bježati da se sramotite, samo dođete i ostavite, a i čistoća će doći ako imate neki otpad malo veći, glomazni, bez problema. U ovoj nekakvoj akciji vali odvajanja smo, evo, svi smo spremni, ono u niskom startu što se kaže. Jel? Da, ukazali ste da napredujemo sa 3 na 20%, što je već iznimno velika brojka. Je. Dakle, Karepovac produžujemo na neki način i njegovo trajanje, ali vratit ćemo se na samo odvajanje. Koji put smo u nedoumici? Je li tetrapak plastika ili nije, ili je baš tetrapak, je li postoji... Tetrapak vam se inače 20 puta može vratiti u novi, pa samo ga spljoštite, ono zgnječite što se kaže i stavite u crnu boju ako imate u blizini, tako da evo, naravno da je dobro odvajati tetrapak. Da, mi u kućanstvima, čini mi se, recimo Stobreć i dio, dobili smo žute i plave vrećice. Da, gdje je tetrapak? Da, tetrapak onda možete slobodno staviti u žutu vrećicu, zavezati je i staviti u žuti kontejner i onda će čistoća odvojiti na traci to za daljnju stvar. Koji dio otpada se sada trenutačno najbolje skupi? Pa najbolje je papir i dan danas, dakle papir, pa evo plastika sad je krenula dosta dobro. Znate što još apeliram građane? Da kupuju staklo. Staklo je neograničen broj puta se može reciklirati, kupujemo stvari u staklu i koristimo ga što više moguće. Možda i tvornica na neki način primorati pod navodne znakove da se prebace s plastike na staklo. Tako je. Kao što su nas zakonom ograničili da jednostavno ne možemo koristiti više plastične vrećice, odnosno... Tako je, 1.1. su promjene koje idu na bolje. Ono što bi još želio napomenuti, čistoća kad prikupi otpad, oporabitelji ga uzimaju kao što su DM Smith, Eco Team, Eco Jolly i sav taj materijal ide u daljnju preradu. Na našim radionicama baš pokazujemo jednu tvrtku Drava International u Osijeku gdje se od starih plastika rade plastične bale i onda radite one kutice za kolače. Da, tako imamo priču iz Hajduka sada sa recikliranjem onih stolica. Tako je, tu smo posebno smo ponosni jer smo jednu radionicu radili u Hajduka, bilo je jako dobro, bilo je preko 200 polaznika, tako i u košarkaškom klubu Split, tako da evo utječemo svi skupa, ja kažem jednostavno krenimo prema vrhu piramide da što prije dosegnemo 50%. Što je cilj? Ja vjerujem svi želimo 50%, je li možemo mi i više? Pa možemo ako mi smo inatni inače u Dalmaciji i ja kažem samo krenimo, ajmo biti najbolji u odvajanju kad imamo najbolje navijače. Ono još što sam zaboravio reći, to su novi polupodzemni kontejneri koje ste možda vidjeli po gradu, oni se ukopaju u zemlju. Da, imaju na našoj web stranici isto naši slušatelji. Nekakva napomena je građanima, pogotovo u gradskom kotaru Plokite, da ih koriste što više, da ne stavljaju smeće na onim mjestima gdje su bili stari, sivi, mješoviti kontejneri, nego neka koriste te naše ukopne, jer puno su bolji, ne može vjetar odnijeti, ne može životinje ući u njih, tako da svakako pozivamo građane da ih koriste. Vjerujem da ćemo svi zajedno biti bolji prema društvu, prema prirodi, a samim tim i prema sebi. Sve ove osnovne podatke stavit ćemo i na web stranicu Radio Splita, poštovani slušatelji, pa ćete moći pogledati sve ono što se događa. U planu, dakle, je sada sljedeća edukacija, kazali smo na istočnom dijelu grada Splita, Kamen i Šine, tako. 2 odvojena kotara, je. A nakon toga? Nakon toga ćemo 2 puta mjesečno imati u gradskim kotarima, kontinuirano radimo škole. Evo upravo smo završili školu na Blatinama gdje smo doslovno svakom učeniku ruku dali vrećice, objasnili što i kako raditi i vidimo već neke pomake. Jel? Ja vjerujem da ćemo svi napredovati u tome, trebamo, kazat ću još jedan put, štititi prvenstveno planet, našu zemlju, koju jednostavno koristimo i sve njene resurse, ali oni ipak su ograničeni koliko god se ona činila velika. U našem studiju bio je edukator za besplatne edukacije o odvajanju otpada, Mate Herceg. Mate, hvala vam lijepa.
na ovim informacijama. Naravno, uvijek ste otvoreni za suradnju s nama. Mi ćemo, ako ima nekih pitanja naših slušatelja koje dobijemo na mail, proslijediti vam i odgovoriti. Vama hvala lijepa i do slušanja. Tako je, hvala vama, pozdrav.